Imana irashaka ko abantu bafata imyanzuro ifatika. Bibiliya niyo yavuze ngo nimba ushyushye ushyuhe, nimba ukonje ukonje, nimba uri mu gihe cy'Imana kibemo, nimba uri umunyabyaha ukabye ubibe mubizi. Ariko Imana irashaka ko abantu bakizwa neza. Ikiriza ngo amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Birakwiye ko dukorera Imana tumaramaje n'ukuri. Birakwiye ko tuba mu nzu y'Imana tumaramaje. Birakwiye ko tuba mu ngo zacu tumaramaje. Birakwiye ko tugomba kujya mu kazi tukagakora neza tumaramaje, tutajamba mu yandi magambo. Sema haleluya. Kako mu kira gishushanyo mu cyubararira muzajya mugisenga. Ngo hava nk'abahungu batatu inkorokoro. Ngo bafata umwanzuro. Nicyo bita umwanzuro. Icyemezo. Ngo bagihagararaho barabibwirana. Ati urumva uri buze kubara kira gishushanyo. Mechake, saduraka na bedenego uko ari batatu. Ngo bafata imyanzuro muri baravuga ngo ntago tugomba kubararira igishushanyo. Iyi Imana yacu naho itadukiza ntitkubabarire kira gishushanyo. Ikaze kuri Mama Linda official. Uru agaciro gakomeye wowe wakoze subscribe. Udukurikirana uri mu Rwanda, udukurikirana uri hanze yarwo, navuga ngo Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko kuri isi bibaho. Uyu munsi ushaka kuba umeze neza, ejo bikanga, ariko nakubwira ijambo ryiza mvuga ngo isunga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. No kuri Yesu yumwisunze aragutabara, akuba hafi, arakurengera muri byose. Amen. Imbere yanyu hari umutumirwa watangira wibwira ko Mama Linda official. Yego, murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Isahimbaza. Amina. Nitwa Mikaire hahirwa wasenga. Ndi umubyeyi cyangwa se ndi umugabo. Imana ishimwe cyane. Yego. Turakwakiriye kuri Mama Linda official. None mukozi w'Imana, Imana ikovuga iki muri iki gihe ugereranyije n'ukuntu abantu bayo bari kwitwara cyangwa bameze muri iyi minsi? Imana iri kuvuga byinshi muri iyi minsi, agataho uko yahereye kera ivuga n'uyu munsi ni kuri. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo. Twikirize ngo amina cyane. Amen. Dawidi yigeze ahamagara umuhungu we Salomo, igihe cy'ubukure ngo cyari kigeze. Bibiliya iratubwira ngo igiti cy'umuruzi cyari cyararabije. Igiti cy'umuruzi kurabya, Bibiliya yashaka kuvuga ngo ni igihe Dawidi imvi zari zarabaye uruyenzi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma Dawidi ashaje ahamagara Salomo aramubwira ngo mwana wanjye ngwino nguhe umurage. Haleluya. Amen. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda. Sema haleluya. Amen. Ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, nuko komera uzagaragaze kuri umugabo. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ujye wubahiriza amategeko yose nk'uko yanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Mose, ngo nibwo uzabashishwa ibyo uzagerageza gukora byose. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Bivuze ngo Imana uko yahereye kera ivuga n'uyu munsi niko ikivuga. Irabwira abantu ati nuko mugendere mu nzira nziza, nibwo muzabashishwa ibyo muzagerageza gukora byose. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari n'undi mugabo umwe w'inshuti yanjye wigeze abihanura mu gihe cyashize, aravuga ngo njyewe nzakorera Imana nyumvire. Uranyumva neza? Yego. Ninsanga ihari izampemba. Urabyumva? Ninsanga itanahari ntacyo bizantwara. Ariko nindamuka ntayikoreye nkazasanga ihari bizambera bibi. Ariko ninyikorera ngasanga idahari nabyo ntacyo bizantwara. Bivuze ngo solution ihari ni ugukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Amen.
nk'abakristo rero twatangira n'isengesho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data uri rubasha kuko ubasha ibidashobokera abantu. Uri umunyembaraga, uri umunyebambe, uragakinga k'amakuba gakingira bakijijwe. Uri Kristo intare mu muryango wa Yuda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasenze cyane nsengeye imitima y'abari muri iki giterane, ndasenze cyane nsengeye abantu bose bakurikiraniye iyi kamera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba marayika w'Imana ushinzwe abagabo, ndasaba marayika w'Imana ushinzwe ababyeyi, ndasaba marayika w'Imana ushinzwe abanyarwanda, ndasaba marayika w'Imana kugira ngo ategure ikirere mu izina rya Yesu Kristo, akureho imbogamizi zose. Iri jambo umuntu wese uri buryumve ribashe kugira ahantu rimuvana naho rimugeza mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo Mana ntuceceke, Mana ntuhore, Mana ntiwirengagize. Ijambo rikongera rikambwira mu gitabo cya Mariko ibice 2:37 ngo baratangara cyane bikabije, baravuga ngo byose Yesu abikoze neza. Nyemerera kubwira ijambo, nyemerera kubw'uyu muntu wese udukurikiye ubigenze neza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ntuceceke, Mana ntuhore, Mana ntiwirengagize. Duha umugisha wawe mu izina rya Yesu. Maso yacu tuyahanze mu ijuru kugira ngo tugirire neza. Navuga byinshi ndi imbere yawe Mukiza, nuwahe karibu n'ikaze. Imitima yacu ihugukira iby'ijuru, utugirire neza. Duhabwe umugisha nawe, duhabwe imbaraga nawe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo nkuko wari ubivuze uvuga ngo Imana iri kuvuga iki muri iyi minsi, ndagira ngo dusomane ijambo rigufiya. Ndasoma umurongo umwe hanyuma ubundi dusenge twikirize ngo amen. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi igice cya mbere n'umurongo wa 18 wonyine. Reka aba ariho dusoma ubundi dusenga Imana. Iri jambo ntabwo ngiye kure ya ijambo warumbwiye, topic warumbwiye ngo mbese Imana iri gushaka iki ku bantu bayo. Imana irashaka ko abantu bamaramaza. Imana irashaka ko abantu bafata imyanzuro ifatika. Bibiliya niyo yavuze ngo nimba ushyushye ushyuhe, nimba ukonje ukonje, nimba uri mu gihe cy'Imana kibemo, nimba uri umunyabyaha ukabye ubibe mubizi. Ariko Imana irashaka ko abantu bakizwa neza. Ikiriza ngo amen. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo cya Rusi, ndasoma igice cya mbere n'umurongo wa 18. Bibiliya iratubwiye ngo abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira, akira neza ijambo ry'Imana. Amen. Ndarisubiramo, abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni ijambo bita kumaramaza. Ijambo bita kumaramaza mu yandi magambo ni ugufata umwanzuro. Mu yandi magambo ni icyemezo. Kumaramaza. Haleluya. Amen. Imana ishaka ko abantu bamaramaza. Imana ishaka ko abantu bafata imyanzuro. Uranyumva neza mutumishi wa Bwana? Amen. Imana ishaka ko abantu bamaramaza. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuri iri jambo, ariko ni inkuru y'uyu mubyeyi bita Rusi wari uri kumwe na nyirabukwe bitaga Naomi. Umugabo bitaga Elimeleki yarahunze. Ni inkuru nyinshi, ni inkuru ndende, muzazasoma muzazimenya. Ariko ngahungira mu gihugu, arasuhuka. Ngageze yahurira n'ibibazo, arapfa. N'abahungu be babiri nabo barapfa. Hasigara umupfakazi bitaga Naomi, ngasigarana n'abakazana babiri. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishaka ko abantu bamaramaza ngo igihe kigeze cyo kugaruka.
agarukana n'abakazana be babiri, ariko we ngo ntiyabishima. Akomanga abakazana barababwira, abwira uwitaga Orupa, aramubwira ati bakazana banjye, Rusi nawe Orupa, bibaye ngombwa ko nsubira iwacu, ntabwo nshaka ko njyana namwe, nimusigare mu gihugu cyanyu muzabona abandi bagabo. Ngo Rupa ngabitekerezaho neza, niko Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira ngo Rupa arabitekereza asanga atari ngombwa kujyana na Nawomi, arangije ngo aramusoma ngo yisubira mu gihugu cy'iwabo. Ariko uwitwaga Rusi atekereza uburyo yabanye na Nawomi, aramubwira ngo ngenda ashaka kujyana nawe. Ngo uyu mubyeyi aramwihanangiriza, aramubwira ngo yasubiro sinshaka kujyana nawe. Niryo jambo twasomye. Aramubwira ngo ngenda ajyana nawe, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzaryama niho nzaryama, ibyo uzarya nibyo nzarya. Aramwinginga ati subirayo, naho nabyara uyu munsi nakongera nkabyara, ntabwo nabyara umuhungu ngo azakure akubera umugabo. Rusi aramaramaza, icyo bita kumaramaza, niryo jambo nshaka kuvugaho. Sema haleluya. Amen. Ubundi umuntu muzima uri normal ni umuntu uba mu myanzuro. Niki Imana ishaka ko umuntu aba mu myanzuro. Bibiliya tubwira ngo Rusi aramubwira ngo mabukwe ndajyana nawe, ndamaramaje, aho uryama niho nanjye ndi buryame, icyo urya ndajyana nawe, Imana yawe izaba Imana yanjye. Sema haleluya. Amen. Nzongera mbikubwirizeho neza, iri jambo nzarivugaho duhugutse tumeze neza. Haleluya. Amen. Noneho Bibiliya tubwira ngo Nawomi abonye yuko Rusi amaramaje kujyana, naryo niryo jambo twasomye, ngarorera kongera kumubwira ngo subira inyuma, icyo bita kumaramaza. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, ngarorera kugira gute kwimubwira. Imana dutabare cyane. Amen. Ijambo bita kumaramaza niryo Imana ikeneye muri iyi minsi, niryo Imana igushakaho unyumva, niryo Imana igushakaho, niryo Imana inshakaho kumaramaza. Mu yandi to take a decision, the last decision, icyo bita kumaramaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Birakwiye ko dukorera Imana tumaramaje n'ukuri. Birakwiye ko tuba mu nzu y'Imana tumaramaje. Birakwiye ko tuba mu ngo zacu tumaramaje. Birakwiye ko tugomba kujya mu kazi tukagakora neza tumaramaje, tutajamba jamba mu yandi magambo. Sema haleluya. Amen. Umugabo witaga Naboti ngo umwami yamutumyeho ngarashaka uruzabibu rwe. Intumwa ziraza zirabimubwira ati umwami arashaka uruzabibu rwawe. Aravuga ati oya, sinshobora gutanga uruzabibu. Uranyumvira? Yego. Izindi ziragaruka kabiri gatatu, aravuga ngo sinshobora gutanga uruzabibu rwanjye. Bivuze ngo mu kumaramaza hazamo n'urupfu. Kumaramaza, ça c'est ce qu'on appelle la décision, c'est non quoi none. Ça c'est la décision. Afata icyemezo ageru, bivuze ngo mu kumaramaza hazamo n'urupfu. Naboti yafashe icyemezo cyo kwanga kurekura uruzabibu rwe, hazamo no gupfa. Ukwiye kuba mu bintu ubirimo. Umugabo bitaga nihusa cyane Mechake na Saduraka na Bedenego. Umugabo bitaga Nebukadinezari ngo yashinze igishushanyo cy'Imana mu kiba bitaga Dura, niko Bibiliya itubwira. Aravuga ngo abantu bose nshaka ko mu kira gishushanyo mu cyubararira muzajya mugisenga. Ngo hava nk'abahungu batatu inkorokoro ngo bafata umwanzuro. Nicyo bita umwanzuro, icyemezo, ngo bagihagararaho barabibwirana ati uri buze kubara kira gishushanyo. Mechake, saduraka na bedenego uko ari batatu ngo bafata imyanzuro, muri baravuga ngo ntabwo tugomba kubararira igishushanyo. Iyi Imana yacu naho itadukiza ntitwubabarire kiriya gishushanyo.
sema haleluya. Amen. Bafata icyemezo baravuga ngo ntabwo turi buze kubararira igishushanyo Nebukadinezari wowe washinze. Ngo haza intumwa nyinshi zibabwira ati Nebukadinezari arabica. Arababwira ngo naho yatwica ntabwo turi bwubararira igishushanyo Nebukadinezari yashinze. Imana ishimwe cyane. Amen. Nebukadinezari aravuga ati aba bahungu ni inshuti zanjye, nimugende mu banyingingire bubararire rwose, nimabara gatatu bacyubararire. Ngo bo ubwabo bafata icyemezo. Iri jambo ndaryumva cyane, icyo bita icyemezo. My dear, ugomba gufata icyemezo mu buzima bwawe. Ntabwo ugomba kubaho utagira imyanzuro ku buzima bwawe. Ngo barangije ngo bazana ngo itanura ry'umuriro ngo bararicana ngo bari kongeza 7, ariko mu myanzuro hajya haza mu ijwi ry'Imana. Ariko mu myanzuro umuntu afata haza mu ijwi ry'Imana, hazamo ubutabazi bw'Imana. Mu myanzuro umuntu afata hazamo n'ubutabazi bw'Imana buraboneka. Imana ishimwe cyane. Amen. Uko byagenze ni inkuru ndende murabizi. Ngo barabafata ngo babashyira mu itanura ry'umuriro ryaka, kubera ko bafashe icyemezo baravuga ngo Uwiteka Nyiringabo Imana, ntabwo dushobora kubararira igishushanyo Nebukadinezari yashinze, uradutabara. Imana iramanuka irabatabara. Ngo uwo munsi ngo nibwo Nebukadinezari yagize iyerekwa rikomeye cyane. Aravuga ati twateye nk'abagabo 3, ariko nimo ndabona munusa n'umwana w'intama w'Imana. Amen. Amen. Imana irabatabara. Biradukwiye ko tugomba gufata icyemezo. Sema haleluya. Amen. Mu cyemezo umuntu afata hazamo n'ubutabazi bw'Imana. Mu myanzuro ufashe gukorera Imana, Imana iragutabara. Uyu munsi muri uyu mugoroba biragukwiye gufata icyemezo. Aho waba uherereye hose birakwiye gufata icyemezo, ugafata icyemezo cyo gukizwa ukabibamo neza. Ndabikubwira mpamanyije n'umwuka w'Imana, ukwiye gufata umwanzuro ku buzima bwawe. Unyumve, ukwiye gufata icyemezo. Iki nicyo Imana iri kuvugiramo. Iri ni ijwi ry'Imana wumvise. Hari ikiguteye kumvira ijwi, fata icyemezo n'icyo Imana igushakaho. Imana iragushaka gufata umwanzuro. Nufata umwanzuro uzabona ubutabazi bw'Imana. Fata icyemezo hakiri ku manywa. Wijambajamba, wibirimo none mbirimo ejo mbivuyemo, wibivamo bigumemo, nimba birimo bibemo n'icyo Imana idushakaho. Mwene data unyumva, muvandimwe wanjye, n'icyo Imana igushakaho. Iragushaka ko ufata icyemezo mu buzima bwa buri munsi. Fata icyemezo, n'ukuri Imana izagutabara. Mfite ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye babwira Imana, bakayibwiza ukuri, bakayibwira ati Uwiteka Nyiringabo Imana, nje imbere yawe, njye ubwanjye ubugingo bwanjye n'umubiri, mukiza mwiza, fashe umwanzuro, nje imbere yawe, nje kugukorera. Mvuye muri byinshi ndetse ibi nje imbere yawe. Imana ikabumva ikabatabara, ikabohereza ubutabazi bwinshi. Mfite ingero nyinshi z'abantu bagiye bafata icyemezo, Imana ikabagirira neza. Muri Yesu harimo byose. Harimo ubucuruzi, ni ubucuruzi bwunguka budahomba. Harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro. Ngwino dukizwe, ufashe icyemezo, Imana izakugirira neza. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Uri umwungeri mwiza, uri agakinga k'amakuba, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Ijambo rikomeye rivuze mu kumaramaza. Uyu mugoroba dufashe icyemezo cyo kumaramaza. Uyu mugoroba hari umuntu uri imbere yawe nk'ikimenyetso gikomeye cyane, afashe umwanzuro wo kumaramaza. Mukiza mwiza, ndakwinginze kugira ngo twongerere imbaraga zo kumaramaza. Uduhe Mukiza mwiza imbaraga zo kurwanya icyaha ndetse n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tukolegaje. Bwiza bw'Imana buze ku buzima bwacu, twongerera imbaraga zidasanzwe muri uru rugendo.
rugendo harimo imitego myinshi ya satani, ariko ndagusabye kugira ngo wohereze marayika w'Imana ushinzwe kurwanya ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, adushoboze kubana nawe maze uduhe umugisha wawe. Dufashe icyemezo kidasanzwe, twafashe imyanzuro ikomeye yo kubana nawe. Dufashe mukiza mwiza, utugirire neza. Tugusabye imbaraga zawe Mana, ntuhore Mana, ntiwirengagize, utugirire neza kugeza ku ndunduro ya byose, uzatugeze mu rurembo Siyoni. Urakoze rakarama kubyumvise mu izina rya Yesu, amen.